Keng sayga su çıktı. Ey balдар. Sonra kamas gel sen daha. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Akjol toy. Nasosnuy bolsun ha. Şu keng sayga kuda kalasa su üzülbey agıp dursun. Ber baldarga. Bu oştuklar jamgırda ele tınbayt eken de o da böyle. Jamgır, kar var bir eken de bularga. İşte bir eken de şu. Bu жалпы ошол дети кирпичиден баштап кең сайдын тетиги суу алчу жерине чейин 6,5 километр. Дээрлик 15 жыл токтоп калган проект болчу. 15 жыл. Ошо бөлүнгөн, билбейм канча акча каражат бөлүнгөн, кете 1 миллион тегерей бөлүнгөнбү, 70 миллион бөлүнгөнбү, ошол акчаны талап тонуп жеп жок кылышкан. Biz mınaki oşo kelgenden başlayıp çoğu çurkap жүрүп, oşo 70 milyonun içinden gete bir 1,5-2 kilometrine turba tartılgan. Kalganın to'liq boydan. Mınaki sonme kalmaşının közümölü menen, jeke meni özüm közümölü menen tarttı. Ana sıtkары. Mınaki kirpичныйден bu жерге tartıp geldik, uladık birinci nasosnuydan. Birinci nasosdan tegi deoğu ikinci nasosnuyga, andan azı barıp görüyoruz. Дальше. Жалпы 6,5 километр турба тартылды. То есть толук мынакей биздин Кеңсай жаңы конушу боюнча биздин алдыбызга коюлган тапшырма толук аякта десек болот. Анткени таза суу Кудай кааласа чыкты, 110 киловаттык подстанциябыз ишке берилди. Мынакей таза суу чыкты. Кудай кааласа азыр мына жерине барып, азыр экинчи станцияны, экинчи насосун ачабыз. Ana de üstüne açkandan keyin oşo жерде көрөсүңөр. Ошол жерден Кудай кааласа акыркы завершающий стадиясы болот. Бардык жасалган жумуштар бардыгы, урматтуу коллегалар, бар силердин менен чогуу жасадык. Бирге жасадык. Мына Кудай кааласа биздин шаардыктардын алдында, элдин алдында, мына кең сайдык биздин тургундарыбыздын алдында биздин жүзүбүз жарык. Суу чыкты, таза суу чыкты. Подстанциябыз уланды. Болду. Биз эч кандай эме жок. Эми Кудай кааласа көчөттөрдү тигип отабыз, жолдорун асфальт беребиз. Андан сырткары кийинки жылга мектеп, садик, үйлөрдү бүтүрүп берсек, мынакей Кудай кааласа шаардын ичиндеги эң сонун, эң абасы таза биздин жаңы конуш болот. Кайсына? Бисмиллахиррахманиррахим. Автоматически кетти, насос иштеди, суу айдап атат. Кетти суу, а? Резервуар. Азыр резервуардан экинчи бөлүп басасыз, жогоруга чыгат суу. Азыр кирпичниydен бияка келди. Буяктан тагы эмеге Девуга кетти, перекачка. Резервуарга перекачка өтөт. Андан кийин ал жактан насос менен жогору жака кең сайга перекачка. Ушунду иштейт экен. Ушинтип иштейт. Мына көрүп атасың, плавный пуск кетип атат. Я. Плавный пуск кетип атат. Я. Давлениеге кетти. Алсыңар. Давлением на высоту давление. Я. 8-9 болот атат. 10 чыгат. Ulaşanda hadi bir yaktan bir etti ha? O jактан кел бак. Ава. Bir yaktan geldi, narap gitti ha? Ha. Buradan çıkıp atат ya. Ara otomatikta. Endi nardaqa suv to'lganda o'lchaymi? Ko'za qo'l otadi. Rezervuar to'lganda qabul qilib o'lchaydi. Nardaqdagi daqa. Nardaqdagi. Hozir bunaqa berdi, alda ishlayapti. Al ishlaylik, qani bor ishlaydi. Hozir rezervuarga napol qo'yib. Qana ava, alыңыздар. Mına keng saylıklara Kuda kalsa bir emeğizdi bütüröyle. Keng sayga ketken ikinci nasos ne ata? Azı birinci nasosunu da açtık. Emi Kuda kalsa bunu açağız. Anam su bu жерге келет. Bu su bu жерге kelip tetik emege vadazabорго толот, ha? Oşu yerge толот daga andan tet emek aydayбыз. Keng say. Qana ata.
Kol çabuk koyuңuzдар мына. Құда қаласы екінші насостыңыз açılıp атат. Шаарыбызга, элибизге кызмат кылсын. Кеңсайга су эч качан көчпөскүн Кеңсайдачы. Су ага берсин су. Кучактап бөбө турган болду да карачы. Тирмеле. Ооба. Yarımı жок болчу да. Yarım. Кирпичный. Ай. Сиз тапшырган боюнча 1 километр тартылып алып кеткен болчу да. Аха. Анан мына 4-6 километрди сиздин жазында март айында ташып бергенсиз. Ошону 4-6 километрди негизи тартып кеттик. Негизи бул жер менен бул жер тартылган болчу, бирок эң негизги участок тартылган эмес болчу да. Жана биринчи насос станция, экинчи станция курулган эмес болчу. Өзүңүз билесиз. Ооба. Ооба. Кийин 600 резервуар жок болчу. Бүгүн негизинен ал точкадан бул точкага чейин толук бүттү. Азыр эми биз бул жердебиз. Азыр рұқсат берсеңиз, Нукоттан экинчиге чыгабыз. Бул жакта дагы станциябыз бар. Азыр 1200дөн 3 резерв курабыз ба? Кийинки жылы. Кудай кааласа, Система кетет дальше. ооба. Уже нар жака кеттик. Негизги жер су жер болчу да. Ооба. Калганы кен сайын ичине тартабыз. Бардыгы булар жаңы сатылып келин да? Бассейн. Ооба. Жаңы. Камера онлайн көрсөтүп турат сону. Сиз баскан су келди уже. Резервуарга су түшүп атат. Баягы ылдыйкыдан резервуардын ичинен су түшүп атат. Азыр муну жүргүзсөк, бул менен жогору жакка кайдабыз. Ооба. Азыр мына резервуар, э? Мына резервуар. Ооба. Онлайн режим. Онлайн режим. Так. Бул жакта бисмилла баскансыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана. İşte. Бул эми азыр мынау эмеден резервуардан Кеңсай кайда да? Резервуардын алып туруп Кеңсайга жогору жакка. 86 метр бийиктикке айдайт. Канада çıktı. Al yaktan gel. Ha, Ал поступление, ал жактан келди. Ооба, резервуардан келди. yaktan geldi. Birinciden bu yaka koyar. Ооба, резервуар коет, анан резервуардан алып туруп жогору айдайт. Bu yaka narga. Kеңсайга. Ооба. Бул жакка ойнойт. Ya. Kaç hoş gerek? 14 чейин да. Так, 10 коюп атабыз десеңчи. Азыр ошо баягы 86 метр го высота. Болду, ошого 8-6 повуз менен чыгат бул. Андан дальше 83 болот. Ооба. Дальше уже сопротивление жок, ошондон бийик көтөрбөйт уже. Болду. Buna bu proyekt 15 yıl toktop olgan proyekt bolчу da. Gördünüz mü buna? Kuda kalasa hareket kılsak ele buladı eken go. Hareket kıldık. Buna 15 yıl bitmegen cumuştu. 6 ayda bitirdik. Толық мына kuda kalsa su çıktı. Hazır üstüne çıkıp görüyoruz. Ayakta su şavuldu ağudan. Ова запасы менен да. Жоқ, hazır bizge kuda kalasa emki yıl 1200 kup kursak болады. Ова, пока болады. Kuda kalasa. Қандайсыздар? Ава, қандай жақсы ба? Қандай жақсы ба? Саламатсыз ба? Ежеге қандайсыз? Саламатсыз ба? Қандай саламатсыздар ба? Саламатсыз ба? Қандай жақсы ба? Саламатсыз ба? Биздин жанагы кирпичныйдаки. Ава. Анан бул азыр качканыңыз. Мына ошол жерде үчөө эле сиздин бирөөнүн куртсак болот. Ава. 1200 куб жетишет покача. 1200 куб куда каласа жетишет азырчы. Бул жака биз линия тартып беребиз да. Ава. Ай, ошондо бул жерде так 1200дөн 1 2 3 азыр мынабу чекесинен бирөөнү курайлы. Бирөөнү куралы. 1200 ошо жетишет пока жетиштүү болот. Куда каласа ушуну куруп алсак да 1200 куб деген бул өтө көп да. Эгер мынабу эме карап көрөбүз. Элдин көбөсүнө карап көрөбүз. Эл канчалык көбөйгөн сайын акырындап куруп эметип беребиз. Главный су келип калды. Я. Главный су келди. Главный су келип калды мынакей. Кудай кааласа, ошондо бизде резервуар могу жерде курулат, а? Ооба. Водоканал өзү курса болот экен. Ооба. Өзүбүз курабыз, Алып болду. берсек булар өзү куруп калат экен. Болду. Аларды тендерге алып бар. Допустим, 10 миллион сомдук окаты булар 30 миллион, 40 миллионго курушат. Кереги жок, зачем? Бетон бар, темир бар, алабыз, болду, курабыз, бүттү. Ошол эле керек экен. Я. Ошол эле керек экен. Берсек булар өзү курсагыдай. Ооба, өзү эле курабыз. КНСти курбадыкпы?
Kını esti kurdunuz. Mına 600 kupluk kurduk. Mına kuda kalasa. İki ese. Ya. İki ese. Yekesi arzan. Kana jürüңүздөр эми таза судан içeli. Kana bismillahirrahmanirrahim. Так, мынау суну, урматтуу туугандар. Мынау суну, таза суну. Азыр эми тазаланып атат, азырчы. Ооба, хлор тазаланып. Бул ушул Кең Сайдын таза суусун эл 15 жыл күткөн. Ооба, 15 жыл. Мына Кудай кааласа 6 айда ишке киргиздик. Мынакей эми Кудай кааласа Кең Сай 100% камсыз болду. Таза суу менен камсыз болду. Суга суу менен камсыз болду. Свет менен камсыз болду. Кудай кааласа бүттү. Эми бул предпоследний рубеж. Предпоследний. Последний да могу жерде 1200 кубтан 3 резервуар куш керек. Анын пока эмки жыл Кудай кааласа бирөөсүн курабыз. Бул суу ошо 1200 кубка түшөт. Айырдан толоттаганын ар бир көчөгө, ар бир үйгө суу тартабыз Кудай кааласа. Ошо менен биздин тапшырмабыз аткарылат. Кананда судан ичели. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана алгыла судан. Бисмилlah. Кана Акбаранын суусу, ооба, көп жылдарга. Ооба. Siz 15 yılda aytasiz, 30 yıl oldu men yaşanan 12 yaşından çıkarman gelip hepsi 30 yıldan beri su birinci içilecek. Gençoğlunuzu versin. Buna yerden potasyum, buza kaparata var. Rahmat. İsteden işinizde bağver oturduğunda getme ötleri ayçı uğrak olurdu. Şöyle sizin kolunuz boşa oysun. Buna yerden 4 yıllık arkadaşlar sen suda men suda. Kala. Gençoğlunuz boşu. Hadi klorladık. Tazalap. Maşallah. Buna içkiler. İçkiler. Bağırınlar içkiler. İçinizler. Buna Kuday kaalasa mınaki tapşırma büttü mınaki. Keng Sayga su çıktı mına. Ha tuğanım. Где-то 200 метрге суу көтөрүлөт. Бийик. O 200 metre. Ya 200'den koy. Hazır почти что Akbilek'ten şöyle geçen kança? 350 metre var. 350 metre var. И протяженность бар 7,5 7,5 kilometre. Nasıl olsun? Жақсы подборға алыпсың. Жақсы подборға. автоматика менен. Самотокта жакшы кеткиле. А. Самоток жакшы кеткиле. Да, самый высший точкада. Ана кексен алдыйда. Ошон үчүн алдырса. Эми Кудай кааласа бул жерден баштап нар жакка уже самолет кете беребиз. Полностью жетет самолет ушул жерде. Ооба. Самый высший точкада. Тек кичине аксын аракка сууга түшсүн. Резервуарды полный опустошать этебиз. Ооба. Тазалап алабыз сиздер. Ооба. Кудай кааласа, укол көрөсүз, эмки жылчы жап-жашыл кылабыз. Жап-жашыл бак кылабыз. Кудай кааласа. Бата бериңиз эми. Şu Arjun yaşayan işin başında şimdi size okşar olan bir daire sizde şu bizge meygrını ötüp 15 yılda çıkmagan yerine su çıkarıp atar. Amin. Allah sağ olsun sizlerin komandanızlarga verdiğine Allah'ım ben soluk versin, ömrü versin. Amin. Şunçalık ellerin kızmatın kılıp ataslar gelecekte sizin de jakşılık günlerinizde elder var ve tağılıp dursak ben solunuz versin, ömrünüz uzun. Allahu Ekber. Keng Sayga su çıktı. Keng Sayga su çıktı baldar. Tarık boldu. Kana acım özünüz bir. Amin. Kana Keng Sayga su. Amin. Onu kensaylık tarafı yerlerine uşağları koyuyorsun. Amin. Sizlerden cerdağınızlarından aylar Allah'ın buyruğundan bol tatalar. Amin. Gençoğlunuzlar bütün bolup günlükünü camgır taşlasa maçın çıkıntırıyoruz. Amin. Yerden mirasını hem dok kaparsın. Amin. Allahu Ekber. Mınaki su. Keng Sayga su çıktı. Ey baldar. Buna. Taptaza su. Akburanın susu buna. Tarık boldu baldar. Tarık boldu ama. Boldu buna. Kuday kaalasa emi. Tarihinde yazılıp hatıram oldu. Ava. Altında kalan yazışkan şu. Kuday kaalasa. Olduk götürüp. Rahmat ava, rahmat. El razı olsa boldu ava bizge. El razı. razı bol, Kuday altına ava. ekliyor. Ava kuday kaalasa.